udlala igobongo lizobe seliyangimbulela lona lembula ukuthi kuvuleke inhlanhla yomsebenzi noma lembule ukuthi uthole umendo noma ke lembule ukuthi wena ibhizinisi yakhe ihambe kahle. Ake sibingelele ke babukele emakhaya nabalandeli be-AUS lo khuluma la unondela mzibu kadla bathuthe bathekathu umthekathu inja kimi nami nyizulwini khona yasikela mina nginomzi ngicela ukhise ebusuku ngoba mina iziyombalekela siyabingelela kakhulu emakhaya namakhaya la nihlezi khona sithi ake sibingelele kakhulu kuwe gogo nakuwe ngane tshela umakhelwane nomakhelwane atshela umunye abe uyasubscribe lapho lahleli khona njengoba sikhuluma njengamanje ngoba ngifuna sikhulume ngendaba yokuthwasa njengoba lapha ekuthwaseni noma ke lapha eminyangeni kukhona othokoza, kukhona inyanga, kukhona ugedla, kukhona omakhosi abanabalozi, kukhona abathandazi. Kunenkinga ke lapha ekuthwaseni njoba sikhuluma njoba ngikhuluma njengomelaphi wendabuko, njoba ngifuna sikhulume ngoba la kuthwaseni ukuthwasa sekuphenduke kwaba ifashion. Ukuthwasa nasithi sekuphenduke kwaba ifashion uthola ukuthi abanye abantu abayihloniphi bona bane pride. Nabane pride kanti umelaphi umuntu wabantu, umelaphi umuntu ofanele ahloniphe abantu. Njoba sikhuluma ngokuthwasa nje nangithi mina abantu sebanenkinga yabantu abanempambosi yokuzenzela neyokwenziswa neyokwenzisisa la khona umuntu atshelwa khona inyanga noma ke ugobela thizini ukuthi wena unedlozi kungafiki kuye ukuthi unabantu abadala. Kubalekile ukuthi uma wena ungenwe idlozi ngoba kunabantu abangenwa idlozi kube sekuba nabantu abangena edlozini bona. Uma ungenwe idlozi usuke ungayisayicontrol, ucontrolwa ilona likulawula. Njoba likulawula ilona idlozi elizosho ukuthi lifuna mapha amabhayi, ilona idlozi elizosho ukuthi lifuna buphi ubuhlali. Ngoba sinenkinga yokuthi uthola ukuthi abanye ogobela badlala ngabantu, uthole ukuthi umuntu sekuphume inkomo kwahlathwa imbuzi kepha na lo muntu kade amthwasisa idlozi alibhobokile kuyena and akelaphi yena. Ngifuna sibheke ukuthi ngoba lapha kunenzuzu, kunemanzawe, lapha kunemanguni. La uma sikhuluma ngobudlozi obungena kubantu. Lapha ebudlozini uma so sekuthwaseni kubalekile ukuthi ugobela akulalele wena ukuthi okubonayo ebusuku noma okuthongayo uthonga lithini ithonga lakho kuwe bese wenza lento oyibonisiwe ebusuku ngoba kunenkinga ukuthi ogobela ababalaleli abantu ababathwasisayo ukuthi babone ini ubese ubona ngazi ukuthi manje yena lo muntu ozothwasa sofuna kumedlula yena ngoba njengoba ngikhuluma ngobuhlalo ufika abantu bafaka ubuhlalo uma lo buhlalo abufakile akabazi ukuthi busho kuthini and akufikanga kuyena ukuthi lo buhlalo idlozi lakhe liyafuna yini watshelwa ngabo ukuthi akathola ubuhlalo obuthile namabhayi awafakile uthola ukuthi lamabhayi watshelwa ngawo umuntu ukuthi akathola ibhayi elinjani kwabanye ogobela ufika ukuthi bafaka amabhayi abantu abathwasayo afanayo lokho akusasiyi ukuthwasa seyisikolwa la khona ubona kahle ukuthi la sekuphenduke manje kuthwasa kwaba isikolwa igobongo nawenza igobongo usuke ungasiyo inyanga ukudla igobongo usuke udlela abantu bakini abangasekho ubadlela labantu bakini izimpande noma ke ubadlela ihlazi eyidingwa ngoba kunabantu abebakhona lakini abebayinyanga nawudlala igobongo lizobe seliyangimbulela lona lembula ukuthi kuvuleke inhlanhla yomsebenzi noma lembule ukuthi uthole umendo noma ke lembule ukuthi wena ibhizinisi yakhe ihambe kahle kuze kuthi izinto izobe emva kwaloko idlozi elisemzimbeni wakho seliyasho lona ukuthi lidingani. Kungako ke balalele emakhaya ngithi qaphelani uma niyothwasa ake wenze sure ukuthi la uthwasiswa khona ngoba ake sikhulume ngayo le ndaba yedlozi ngoba uma sakhuluma ngedlozi sikhuluma ngento eza kuwena ngesidluzela njoba iseza ngesidluzela isalwa isagulisa uma sebakulungisele lokukhalelelako ebudlozini sewuzothonga ngako ugcine sewuthonga ke ngoba
sekusuke sekulungisiwe le ikhalo kade idinga idlozi lakho ngoba idlozi omunye umuntu liyamgulisa, omunye idlozi umuntu liyamqulekisa, omunye idlozi umuntu limbulalisa ngekhanda. Kunjalo futhi uma sikhuluma ngamandawe, amandawe ufanele kwenziwe sure ukuthi ayapalulwa and anomntuntu wakhona. Njoba apalulwa umuntu onamandawe uyafemba. Abantu ke baye bathi sithwasisa amandawe. Kube sekuba nabantu abathi bathwasisa abalozi. Uma uthwasa abalozi kubalekile ukuthi laba balozi bakhulume bona bayishaya ikhwela noma kuzovela inyoka eshaya ikhwela. Angikhulumi mina ngezinto ezokwakhiwa lezi ezenziwa namhlanje kufana nalabantu abathi bahlola ngesibuko noma ke umuntu umbuko nesibukweni umuntu aphuze odakwa nencotho. Akusiko lokho labunyangeni. Ubunyanga mabungabulawa abantu. Ubunyanga abube neqiniso kubantu. Ubunyanga abube bunyanga bangampela. Ngithi ke babukeli emakhaya nengakhohlwa njoba sikhuluma la sikhuluma ngezinto ezithinta wena nezithinta impilo yakho. La khona abazali bakho bakhokhe inkomo, bakhokha nezimbuzi, bakhokhela ugobela imali yesikhwama. Kepha egcineni wena manje unenkinga ukuthi awuhloli akulapheki ngoba lento awuyenza kwakungasiyona and idlozi lakho awulalelanga ukuthi lifuna nokugobela ngabe angasalalela idlozi. Wakhohlwa ke kusubscribe kule channel lesikuyona njengamanje. Na utshela umakhelwane kanjalo asubscribe futhi ngokunjalo naye kuze kuthi sikhuluma uzohleza usifica sikhuluma ngazo izinto ezithinta isintu. Ngiyabonga kakhulu. Inombolo leni ngithola kuyona ithi 061 21 34 318. Inamba engizokuthola kuyona ithi 061 21 34 318. Ngiyabonga kakhulu emakhaya.